Okurijera abatura abarkwebembera enshonga z'empunzi ningashi commandants n'abaturgunya abatura batwara amataka gabo bababinga omu myanya ei barikuba barimu okutamu empunzi kandi ngu n'obumwe nibaba munyunguturamu sente tuba gavumenti kandi tutwiremu tukuriremu twaba nitwenda kamukama witu wizire otuyambe oturebe nitwe okutwakubasa kugiriramu obugabe omu nsi egi ei tutwiremu. Currently the situation is worse. You imagine hizaha abantu babasangire batura aha bari mu kibanza nabaryamu bahareta empunji to live with them bakuchpayinga their spaces and you expect them tomorrow to go in the same school. How will they sit on the same desk when they have occupied their plantation? Bwanyuma y'amakuraga okwika office y'enganzi y'ihanga basindikire permanent secretary Alex Kakoza okwija kushwijuma ekiri kugenda omu misho omushicweka eki. People who don't have feelings for other people, they come just pick money here, pick money. Yuninjira ngu PS. While the sheep entama zanyu nempunzi. What the sheep has been protected from the hyenas. Hyenas should not be hungry. Mbona bwini munonga ababantu OPM eina mataka byakomere agatine kibakora mungu bakagahereza hanga fighters manya hanga fighter manya action for ruheba kweta action against hunger bagar kagandi ngwerindo bahereza hanga fighters Uganda. Okurijera abatura commandants n'abakore barikwenda bwanyuma y'enkwatanisa yabo na nabebembeza okugira omunyangaro. You have been quiet na agenda hunama ashakenzo ke I don't want to get annoyed. Aboba omuntu you are a commandant, settlement commandant. Things happen today, tomorrow, a month, a year. Nambwe n'abanya-Uganda tubakwangana n'empunji bakatera na nganda no staff ya OPM no bakatera na nganda abantu nibakunda empunji baturete Dr. Dipu enguto zakorwa NGOs ziri muri sinjiro nizibayamba abantu nimwe babutosha ziyamba n'empunji mweshi mwanjire cy'empunji. Okugamba kwe omuhandiki omukuru mu office y'enganzi y'ihanga Alex Kakoza araganise ku office eri kuza kuchondoza ahari ba commandants aba na nuko barikwetaba omubiri kubagambwaho tugenda kulaba batuuza ekiba kyetaagisa okubajjawo ono tujja kubajjawo naye tugenda kulaba tufuna enkolagana ennungi wakati wa ofisi yaffe n'abatuuze. Ab'ebintu byabo byasisirwa mu izina ly'okutaasa empunzi ngo nibija kurihirwa. Waliwo ebintu ebayonoona waliwo bagambye nti batunda ettaka wonna tugenda kufuna abantu tiimu egenda kujja ey'abantu baffe beesigwa bajja kujja banoonyereza ensonga zino tuzitereeze. Amakuru agagasha kwa Ruth Nuwamanya.